Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobanga ngiphethe uPuseletso bringing umuntu wakhe uLebu. Let's get into it. Dumelang le kae nna ke Puseletso ke tle mo Save My Relationship ka hobane ke batla ba nthuse hore ke bue le ntate Lebu hore ke ile ka utlwana le ngwana gagwe e leng stepson saka o hlokaetseng last year ka car accident. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizobanga ngiphethe uButlebu, right? Ngishapha. Ngimnani no Puseletso ne? Ke uSipuseletso. Okay, alright. Ke right papa le kae? Ke sharp. But yazi ukuthi bakuletheleni kule show yethu. I'm not so sure. Yeah, I hope it's a good thing. So vele wafika nje kuphela nawe wahlala nje. Yeah, yazi mangibizwa umuntu wami mfethu. I'm always there, yabo. Just ukuthi ngibe la. So njengoba ngibizile azange asho ukuthi it's about what. But I'm hoping nje ukuthi integrate. Oh, okay. So do you know which like show yethu ingani? Like what drives this show? It's the first time ngizwa ngayo show actually, yabo. Oh, okay. It saved my relationship. Mhlambe kunenkinga ku relationship yenu and then you want to get those things fixed. So this is the show to be at. So is there anything onga understand ku relationship yenu nomuntu wakho? Ngingayicabanga mhlawumbe indaba yesponsor sami ngoba ngihlezi ngekho endlini. And then most of the time mangikhona ngingasebenzi I have to take care of ezinye izinto khona la. So hlezi ungekho, that's what you think ukulethelele lokho? Mhlawumbe uzokhalela lo angazi, I'm not sure. Oh, okay. Uyamthanda umuntu wakho sis? Ngiyamthanda umuntu wami. Oh, okay. Ni jole for how long? Serena le 10 years rutlwana. 10 years le lotwana. Nihlala nonke? Re dula kaofela. Oh, okay. No, that's nice. That's a beautiful love thing. Yeah. So besides that, yini uyithanda ngomuntu wakho? Into eyiningi umuntu othandayo ukuthi anginakekele yabo. Endlini yonke into ihlala isharp, uma ngimnikeza imali ngiyazi nami ukuthi hayi yonke into izoba right. Yeah. Oh, okay. Sisi yini into oyithandayo ngobhuti? Ke rata botho ba hae le re rile ra utlwana hantle na understand ntho tse ngata ang kgodisa le mo bophelong ke ka ho ke mo rata. Oh, okay. So you guys have something that's almost common and zwana ngayo. Oh, okay. So what I want you to do khona manje uzomtshela ubhuti ukuthi umletheleni kule show ukuthi singachithela abantu isikhathi yabo. Okay. Yeah, so you can let him know ukuthi umletheleni kule show. Papa. Lebu. Watswa ke o rata ke? Yeah, sure. Kutlisitse mona hore ke tlo tsebisa hore ke na le 1 year 6 months ke ne ke date Katlego pele a hlokala last year. Hona le ntho ne re etsa nna le Katlego. Jwa. Ne ke date na le Katlego ne re robalana. Nekusayinahana eyo. Ubani uKatlego? uKatlego incosi yami eyashona last year. Enemali ushona kanje uKatlego ushona ku car accident. Enemali usesteri lento ayisho understand. I understand. Understand uthini kanti? Isayina le 1 year 6 months iqadile. Nelijole 1 year 6 months le Katlego. Akere cheka ha chilo Lebo udula asiyo kontu. So it happened one day Lebo khanga kena ke hlapa. So ila thoma yalo ya bana iba motho ntse re hampona nna ntshware e be ifihla dikubong. Yo. Bengayazi ke le. Ngongayazi. So what made you ukuthi umtshele namhlanje about idaba elingaka? Nthenkise ngore ke tlo ujwetsa. Tshepo wa tseba ka yona. Tshepo ke mang? Tshepo ke moshimane o re dulang lena ka makhelwane wa rona. Ke mogotsi. Ke mogotsi wa hae. Yo. Utshepo yazi naye lena. Tshepo wa itseba. Flop mostly. Utshepo benginayo izolo ngihlezi nginaye. Watseba Tshepo ka nna le Katlego. Kanti abantu banjani? Sonke lesikhathi ngiyangifihlela vele. Ke ka o ke bona go tlamile o tsebe ka go Tshepo
ke se ke fetse tšhelete ngata fela o tshepo wena nako engwe ke na le o kopa tšhelete o ntse o rometse tšhelete ne ke e fa tshepo Unso kaya futhi imali yami futhi lokho uyinikeza lo muntu ukuthi angangitsheli mina. ne ke mo fa ka ska jane ke a bona se re patetse tšhelete ngata mo tshepo So no patala tshepo gore a ska bo. ntate na e romela tšhelete hantle e be enough but no na le ya tshepo tshwantse e tswe so Ke bokae tshepo ya tshepo tshepo? na thola 1000 rand ka kgwedi 1,000 rand. So no ntho e etsa gore o etse ntate it's that a o sa batla ho patala tshepo. a ke sa batla ho patala tshepo betere o ska utlwa ka yena o utlwe ka nna nnete gore no etsalang Mara why after so long usanchayela? ma wena o ka jwetsa motho jwang go robala le ngwana hae Man, Leo fe man. Usho gore motho le diploma le nna sibe sonke lana kanti khona into engifihlela yona. mara le wena no dula o siyo ne ke tla etsa jwang Yo. No, it's shocking, sure, it's shocking. Bonga suspect. Benga suspect next. Mina njalo make khona uThepho kushuthi nami ngisitshela nami ukuthi hayi umuntu vele eBrian. Kanti khona okuhambayo emuva angiyazi yimi. So uThepho udla imali yakho nomuntu wakho udla imali yakho. Udla imali yami, udla nomuntu wami imali yami. Yena uThepho ulali naye. a ke go ba le tshepo Why ungamphatalanga ngemali yakho? Why ungalala? a ke wena no mpha tšhelete ke tla setsa nkho tshimo ke scrop Ne. Angithi tšhelete bekuyami ngiyinikeza wena. ka go o dula o siyo ke ka hokile ka bona Katlego le ena a le right Ba ungiletheleni lana mfethu? ne ke batla o tsebe nnete o ska itseba ka tshepo o itlwe ka nna So if bekakutshela usisi like let's say outside ama cameras bozofila njani yini umuntu onolaka? No, angisungumuntu onolaka such yabo. Ngiyamangala nami ukuthi azazongiletha ngayi ukuthi azongitshela riding. Why angangitshelanga kahle noThepho wakhona ngoba manje sekumoshakele no. Angisungumuntu olwayo ne but my reaction nginowaye ngiyayenza masengigwadini. Mhlambe bekasaba ukutshela like no two yangithona. So usizwa njani makutshela ngokuthi yena bekalala nomntana wakho lo shonile? Angibulala riding. Bulawa yini ngoba khamanje it's like ukwatele ukuthi upha uThepho imali le ndaba ukuthi ukulethele lana. Zoyithu kahle yonke isituation le way ngakhona yangilimaza riding le. Angazi manje ukuthi ngithini. Neshow futhi save my relationship mhlawumbe uza expect ukuthi sazongixolela after lokho bro. Intention ngale Angithi ukulethela ukuthi nikhona ukulungisa izinto nikhona ukubambisana nikhona ukubonisana ukuthi okay indaba ikasona kaso athi bekayenza lento leyo before manje akasayenzi uyasaba ukuthi uThepho lo uzokutshela ngendaba ukuthi bekalala nomntana wakho. No. Riding le ayithunile it's namanje we sexual ukuthi size showini ngoba maye kumele ngabe sikhulumile lento besingayikhuluma sithu njengabantu abadala understand on top of lo uzongikhiphela emntana wami akaThepho neshow futhi khona ra same time mara ke go itse ha ne ke buile wena hantle ka bontse o lwanne that is why ke tlile mo show No, re tla ilukisa mo teng a ke go itse ba wena o ka thinta metsinyana intwa ya soka ke tsiba hore okay sharp jalo o nana ne ke tla o jwetsa jwang re le two man entshware grant riding ma ke tlamele se o tshwara grand le wena ke go tseba ga papa ke a tsiba mara ha papa ba wena o tsama di 6 months o khutla after 6 months a ke ha no support on ke tsa dintho ka mara yona ha papa e batla ntho ya teng so wena o tsamaya for 6 months for mmereko Spani ngivaya ngespa wamfonela muthu wawo ngiyamfonela ngihlezi ngikhuluma naye during the month uyasho ukuthi kushotani makushota something ngizama ukuhlanganisa ukuyipatanisa into yakhona yonke into right for lo muntu mfethu yabona le papa lela athi le yashota maye angisazi manje ukuthi ngenze kanjani ha ona wanketsetsa ke hana mara yona ha papa e batla o kenywa le yona e sebetse so ngiyeke umsebenzi ngabe kusho ukuthi kahle kumele ngiyeke umsebenzi ene ke sa tsho jalo mara no tlamile etse nako lo noma ngixolela manje siqhubeka ngale relationship ngisasipana mos ngisazohamba shoot manje kahle grand ngibuleni ke ithutile lesson nka se etsi ntho ka go bona itse ga una sephiri se never se hlaile ngibulala inhliziyo so wena no batla gore a o tshwarele ene ke that's why umtlisitse mo gore a o tshwarele kutle ka yena go yena o enka jwang taba yo
Wilo inagana before coming to the show, gore you gonna tell him such a big story, Ke big ile ka news, nahana. and then wilo wa le batho maybe besides Tshepo. Does Ka Tshepo bua no le gore batho. tlo mjwetsa motho Ba ha tsebe Tshepo. na a tsebe se. Tsebe. So ile wa inagana gore okay ha ke mjwetsa ntwe so o tlo kwata o tlo etsa so o tlo etsa ntwe tse yang. Ke ile ka nahana ke ka ho ke sa bua le ena ka tlung ka gore ne ke tseba go kwata wa hae yena e se ke motho o lokileng but ha kwatile wa tshabela ke ka ho ke nahane o tla mo show Ngisazi ukuthi ngithini nami. Yabona manje ngisazi ukuthi ngithini ngiyazibamba nje ukuthi ngasuke manje yabo. Angisazi. So Tino, okay, let's talk about your guys' relationship. Where is it going from now on? Since was history into actually imfihlo engaka. Angazi ukuthi uzoyenza kanjani into enjenga. Wena ukwamchithela usisi? Angazi ngimchithela usisi. Ngisho noma sowuphumile emsebenzini. Ngile esipanini ngiyabamba yami ngize ngidlise lona le papa lele ngalidli ke. Mara kren ngiyazibamba. Uyazibamba. And my zobuya after ngisebenzile isikhathi eside kangaka ngizothola ukuthi manje yena ubusy uwenzana nalezi zinto azenzayo ngibula inhliziyo sure. Awukho grand. So I'll see why no sachitile motho mongwe besides go iketsa khaletso itse ne ke sana lo re ka be ya fihla go be fetse 6 months like maybe for those first few days you never thought like go ke motlose yena na persistence yena na le a tshore na wangata ha ke sa tswele lena ba tshore o tla tsibisa ntata o rile ra qala so bitere tswe so now blackmail le yena so gona le blackmail after blackmail ne wait a king the way nami ngibona ngakhona ngisazi manje ukuthi sizoyenza kanjani yabo ngoba usister uhlala nami ayikho indawo zoyakuya uyangithola and then nami vele sengizitshelile ukuthi owami vele sihleli sonke yabo maye ku selfish bakhe uthi yena zicabangela yiwani into yakhe and then mina ngizofila kanjani ke after that even if nginoma ngingathi ngiyamkhipha la ngizomkhipha ngimsiphi ngoba maye ngayiye ngaphandle akazi umuntu ngayiye and then ngayi ama parents akhe awasekho kubo umalume ubaxoshile and all over Sunday ngiyamdonsa ngithini asihlale sonke yena uzoyenza into enjengalezi angikhawathini so wena uyamforgive for what she has done kuwe I don't think ukuthi ngamforgive for into enjengaleyo kahle noma uzicabangisise kahle ngoba it's not a quick decision ongayenza ngithi wamena uhlale phansi uzicabangisise kahle ngoba umuntu wakho 10 years iningi ngitshona ayibaya sure ibaya angazi ukuthi ngayikhavara kanjani isikhathi esinjengaleso phela sengilesi isikhathi sibhana lo muntu lona amaphutha ayenzeka ngithi now you can make such mistakes bese amaphutha ayenzeka if bekuwe if neyilena not forgive la iphutha akusipho nenka motshwarela ke na tlampha di reasons why I intend to yenze mina arena natlo tshwarela angikholwa ukuthi ispecies sokumthwarela enhlizweni yami singaba khona awona ukuthi like you just rushing ukuthi uzicabange I don't think akathwareleki yabo into enjengale wena uzama ukuthini ke khona manje like okay let's come to a conclusion ye relationship yenu ufunani manje masuka la no wena nomuntu wakho ku relationship ufunani manje like sikhuluma manje uyabona manje into engiyifunayo ukuthi masiphuma nje la uthatha into zakho ubone ukuthi uyava yini uya break up ngiya break up ayikho into engisazoyisave ngibule inhliziyo ngifisa uzoyakuphi ke manje uzobona uzifile inhliziyo yami I want to khulumisa I heartbreak angazi angikholwa ngiyacabanga nje straight ukuthi yazini ifile inhliziyo yami angisayingeni indaba yale relationship ngizothi ngiyapi nayo le relationship if ukuthi khona ukuthi wenze into enjengalezo nenxuso yami mfethu ake ga nix batlo go tsebe ka be ke sa tla mo go tsebe nnete ke batla tshwarelo ya hao ke tle ka bana ke tlo batla go ntshwarela angiya ine tlo ba jang ha no ditswe ke tshepo bitere ha o itlule ka nna nnete ka gore nnete e hlaba ha itswa ka motho mo mara iyahlaba still noma ibuya nakuwe and manje the way ibuya ngakhona kimi ngabe uvele wazithulela yazi ngabe uvele wazithulela nalo Tshepo lo mimi angazi bozodila ngaye kanjani mara le ukuthi uzongitshela bofuna sibambe angakutsheli angayilethi la mfethu into ongayazi vele bangephuli inhliziyo ne I understand phela manje njengoba ungitshela kanje expect ukuthi ngiphumela nginjani
ngizoba njani sazoba right na icabanga yathi yami ngisazoba right angeke ngisakhona kuba honest nami na ubulela trust Ikupa tshwarela ke re ke ka ho kitlile. ngiyakuzwa ukuphutshwarelo mara grand tshwarelo izoba nzima ukuthi ngikaye yona kuloko hayi nokuthi kuzoba nzima kahle ngishapho mina ngawo zama ukuzicabanga yabo awuzama ukuzipha isikhathi and then uzobona ukuthi nizoyilungisa kanjani indaba yenu. angazi mara Zipha isikhathi ungayenza decision ujahile ngithola wena zipha isikhathi nomuntu wakho nizama ukukhuluma futhi mawusho ukuthi ngibuyele naye sohlala futhi ekhaya angithi uhlala naye kwamanje kwamele nizama ukulungisa. ya ngisho kona lokho ukuthi manje njengoba sisuka la sisayohlala sonke awuna choice lapho ngoba nihlala nonke. Ngicabangi nami ukuthi ngaba into healthy leyo yabo Unagana nkantho abuang ka Nna ne ke kopa re lo dula fatshe re buisane. O ska nka fela diqeto ka hobane o kwatile. siye ekhaya sohlala phansi sikhuluma it's another story angikholwa ukuthi ngisazoxolela noma singakhuluma singaya ekhaya sihlale phansi maybe mara ngikholwa ukuthi ngisazoxolela awukholwa ya uphula itrust yami kwabuhlungu noma mina ngixolela mara ukuthemba ngeke sakuthemba so unagana nkantho abuang ka yona Ke a mutla o bua nnete mo vele. So, Tshepa tlo- motho a o easy after a ntse ntho e tshwanang le. so what you gonna do for yena gore a o tshepe hape Ke tla o fa lerato le ne ko fa lona pele ka tsela re qadileng ka yona 10 years back ha re ne re qala. wa mpromise gore o tlo Ke a yetsa ntho tshepisa. wa mtshepisa ngiyakuzwa angazi mina ngipromise anything mara ngingazama lento eshoyo ukuthi mhlawumbe ngizimamele ngiphi isikhathi nyana isinke yini ubheke ukuthi okay yeah mhlawumbe ngingazama lokho mara ukuxolela ngazi ukuthi ngisazoxolela okay uright angithi Ke right. okay. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.